We can say that we are in the middle of reshaping nuramuka ubonye minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu avuga that will ujye umenya ko ari kuvuga ibyo perezida yakabaye avuga. Uyu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov. Aragira ati ubu dushobora kuvuga ko tugeze hagati mu mpinduka z'imiterere mishya y'isi ishobora kuzaganisha ku ishyirwaho ry'isi igendera ku mpande nyinshi zifite imbaraga multipolar worlds irangwa n'ubutabera n'ituze. Kubera yuko hari kuba izo mpinduka ziri gukorwa, ibintu ntabwo byajya mu murongo neza mu nzego zose. Ikindi kandi guhatanira ubutegetsi n'imbaraga ku isi birarimbanyije, ubu birakomeye cyane, biri gusaba ikiguzi kidasanzwe. Abahanga mu bya politiki mu Burusiya no ku isi hose baragaragaza ko ibintu byinshi byerekana ko ibihe turimo ari ibihe bikomeye cyane kandi bizandikwa mu mateka akomeye. Uyu ni umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe intambara Pete Hegseth. Aragira ati Perezida bivuze neza cyane ku bijyanye n'Uburusiya n'Ubushinwa. Tuzi neza ibyo bari gukora, tuzi ibyo bari gukora n'ibyo batari gukora. Ntitugomba kubitangaza byose ku mugaragaro, ariko aho bikenewe turabibabwira. Turimo kugabanya ingaruka zabyo cyangwa tugahangana imbona nkubone. Uyu ni Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer. Aragira ati duhanganye n'intambara ku mpande ebyiri. Kandi ubu ngubu hari indi intambara iri ku rubuga rw'imirwano, ariyo ntambara ya Iran nzi neza ko iteje impungenge zikomeye. Abantu bareba kuri za ekara zabo bagahangayika babona ibisasu, ibikorwa remezo bisenywa n'imvugo zikakaye za politiki zijyana nabyo, bagahangayikishwa n'uko ibintu bishobora kurushaho gukomera. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane ko nongera gusobanura aho mpagaze n'aho iyi guverinoma ihagaze, kuko iyi si intambara yacu kandi ntituzayijyamo ku gahato. Yego birumvikana ko tuzarinda ubuzima bw'Abongereza n'inyungu z'ubwami bw'Ubwongereza muri ako karere, tuzashyigikira abafatanyabikorwa bacu mu karere k'ikigobe, ariko ntituzayijyamo. Ibyo nibyo ndangagaciro zanjye, nibyo mahame yanjye, kandi nibyo twakurikije mu byemezo byacu, uko igitutu cyaba kingana kose naho cyaturuka hose. Yes, ikaze kurukurikira ibiganiro bitandukanye tugenda tukugezaho, cyane cyane makuru ari kuvuga mu burasirazuba bwo hagati. Kugeza ubu ngubu ubutegetsi bw'i Washington cyangwa se ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bukomeje kwinyuramo, bukavuga bukivuguruza, bukongera bukavuga bukivuguruza. Mbere yuko njya ku byo Trump amaze gutangaza, reka maze mubwire iby'ikinyamakuru The Wall Street Journal cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangaje. Iki kinyamakuru gishingiye ku bayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiratangaza ko Trump ngo yabwiye abamufasha ko yiteguye kurangiza intambara ya Iran, kabone ngo niyo inzira ya Hormuz yabifunze ku kigero kinini. Ikinyamakuru The Wall Street Journal cyatangaje ko mu minsi ishize Trump n'abamufasha basuzumye bagasanga iki gikorwa cyo gufungura iyo nzira y'ingenzi cyatuma intambara irenga igihe perezida yari yarihaye cy'ibyumweru 4 kugeza kuri 6 muri ino ntambara. Nkuko The Wall Street Journal bivuga rero ngo Trump yabafashe icyemezo ko Amerika igomba kugera ku ntego zayo z'ingenzi zirimo guca intege ingabo zirwana mu mazi za Iran n'ububiko bwayo bwa misile, hanyuma Amerika igatangira kugabanya imirwano cyangwa se intambara mu burasirazuba bwo hagati kuri Iran. Baragira bati ngo nyuma yaho Amerika yashyira igitutu kuri Iran mu buryo bwa diplomasi kugira ngo ubucuruzi busubire gukorwa neza, ndetse kanasaba abafatanyabikorwa bayo bo mu Burayi no mu bihugu byo mu karere k'ikigobe kuyobora iyo gahunda. Nyuma yuko ibingibi rero bitangajwe na The Wall Street Journal, Trump ntabwo yigeze yishira ku byo yatangaje kuri Truth Social, urubuga rwe. Yagize ati ibyo bihugu byose bidashobora kubona lisansi y'indege kubera umuyoboro wa Hormuz, ati nk'Ubwongereza byanze kugira uruhare mu gusenya ubutegetsi bwa Iran, mfite inama nabigira. Aravuga ati ya mbere, mugure lisansi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dufite nyinshi bihagije. Yongera bagenda inama ya kabiri igira iti mwongere umuhate mwanze kugira hakiri kare mujye muhoro wa Hormuz maze muyifashe ubwanyu. Trump akomeza agira ati mugomba gutangira kwiga kwirwanaho no kurwana inyungu zanyu, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itazongera kubafasha nkuko namwe mutari kumwe natwe. Ati Iran mu by'ukuri yamaze gusenyuka bikomeye, igice cyari gikomeye cyararangiye, ni mujye gushaka petroli yanyu ubwanyu. Ntabwo ubwo butumwa bwonyine yashyizeho, yaje no gushyiraho ubundi butumwa avuga ku gihugu cy'Ubufaransa agira ati igihugu cy'Ubufaransa nikemeye ko indege zari zerekeje muri Israel zitwaye ibikoresho bya misile zinyura mu kirere cyacyo. Ati Ubufaransa bwabaye nta mumaro mu gutanga ubufasha ku bijyanye n'umwicanyi Iran wasenywe burundu. Ati United States izabyibuka cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika izabyibuka. Ahangangira ngo birumvikana uburyo ikibazo cyo kuba cyaragenze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikunze gutunda ibikoresho bya gisirikare zibivana muri Amerika
zibijyana muri Israel. Mu gihe Trump avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ibitoro bihagije, reka maze nkubwire ko kubera Strait of Hormuz ibiciro bya lisansi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byageze ku madolari 4 kuri gallon cyangwa se akajerekani ka litiro 3.78, bikaba byongereho 36% kuva intambara na Iran yatangira. Ujye utekereza aho wagana mu gihe ukeneye kwisuzumisha cyangwa gusuzumisha uwawe amarozi y'ubwoko bwose, bwabo ubutegano, ubutamikano, ubutongerano n'imyuka mibi. Ndabizi henshi wagiye byaranze, ariko igihe niki nguhagarika ibyo kwiri gusiragizwa n'ababamamyi bakwizeza ibitangaza bagamije kugucucura utwawe, nkaho utazi muganga gakondo Misamvu uhora kanahoza abugarijwe n'indwara z'akarande. Kwa muganga gakondo Misamvu dutanga umuti wo gufata ibisambo n'abarozi, kugaruza ibyibwe, kwigarurira uwakwanze, uburwayi bwo mu mutwe bufitanye isano no kurogwa n'uruhereko mu myaka. Ubuziranenge bw'imiti yacu bwatumye tugaba amashami mu karere kose ka Afurika y'ibiyaga bigari, duhereye mu bihugu birimo Rwanda, Uburundi, Kenya, Uganda, Tanzania na Kongo zombi. Kubifuza kuvugana na muganga gakondo Misamvu ni muhamagare munandika ubutumwa bugufi kuri 0793 65 55 41 cyangwa mutwandikire mukoresheje urubuga rwa WhatsApp kuri nimero akamenyetso ko guteranya 25 67 70 49 59 79. By'akarusho ku bari mu mahanga ya kure dukorana na DHL, ikigo cy'Abadage kabuhariwe mu kugeza ibicuruzwa kuri ba nyirabyo, ku buryo imiti yacu nayo ikugeraho mu minsi 3 gusa. Iyi mibare igaragaza ko icyegeranyo cy'igiciro cya lisansi icuruzwa muri Amerika cyarenze ku madolari 4 kuri gallon cyangwa se ku kajerekani ku nshuro ya mbere mu myaka irenga 3, nk'uko bitangazwa n'ibiro ntamakuru Reuters bishingiye ku mibare itangwa n'ibigo bitandukanye bikurikirana ibijyanye n'ibiciro bya gaze nk'icyitwa Gazpadi. Kuva intambara hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel irwanya Iran yatangira, ibiciro bya lisansi ku rwego rw'igihugu byazamutseho hafi amadolari 1.06 kuri buri kajerekani, ibingana na 36% nk'uko bitangazwa. Uru rwego rero rw'amadolari 4 kuri gallon cyangwa se kuri kano kajerekani rurutse kugerwaho mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa 8 nyuma y'uko Uburusiya bugabye igitero gikomeye kuri Ukraine. Mu yandi makuru, ibitero bikomeye bya Amerika na Israel byabaye ku mujyi wa Isfahan muri Iran, bikaba byateje inkongi y'umuriro idasanzwe. Aya akaba ari amashusho na Trump yashyize ku rubuga rwe rwa Truth Social, abantu bagatangira kwibaza ahantu yaturutse cyangwa se aho byabereye. Gusa nyuma byaje kuvumburwa cyangwa se byaje kugaragara ko ari muri Isfahan. Ni umujyi ukomeye cyane urimo n'inganda zitandukanye zikora nucleaire nk'uruganda rwa Natanz. Hafi aho ngaho nyine bigaragara ko bishobora kuba byangije cyane Iran. Byatangajwe ko ibitero byabereye muri iyi ntara ya Isfahan byibasiye ibigo bya gisirikare kandi bikomeye cyane. Ibiro ntaramakuru Fars muri Iran byatangaje amagambo y'uwitwa Akbar Salehi ushinzwe umutekano mu biro bya guverineri w'intara ya Isfahan, avuga ko iperereza rya mbere ryerekana ko ibitero byibasiye bimwe mu bigo bya gisirikare, ariko ntisobanuye aho ibigo bya gisirikare biherereye. Umuyobozi kandi yavuze ko ingano y'ibyangiritse n'umubare w'ababa baguye cyangwa se bakomerekeye muri kiriya gitero muri biriya bitero bitahise bimenyekana. Ibi rero biri kuba mu gihe intara ya Isfahan ari ingenzi cyane mu nganda za gisirikare za Iran, ikindi kandi ikaba irimo n'ibikorwa remezo bikomeye cyane bya nucleaire harimo n'icyitwa Natanz. Iyo ntara kandi bamo n'ibirindiro bya gisirikare byinshi bitandukanye, bikaba birimo n'ikibuga cy'indege cya gisirikare cya Badri, icya Shekari ndetse n'ikingabo zirwanira mu kirere. Tukiri mu bitero, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Abbas Arachi kuri X yahoze ari Twitter yashinje abanya-Israel kugaba ibitero ku nganda zikora imiti. Yagize ati abanyabyaha by'intambara ba Israel ubu barimo gutera ibisasu ku mugaragaro kandi nta soni bafite, bibasira amasosiyete akora imiti. Yagize ati intego zabo ziragaragara neza, icyo bibeshyaho nuko batari guhangana n'abasivili b'abanyapalestine badafite ubwirinzi. Ati ingabo zacu zikomeye zizahana bikomeye abashotoranyi. Ngira ngo ahangaga garuka kuvuga ko icyo bibeshyeho ngaruko batari guhangana n'abasivili b'abanyapalestine badafite ubwirinzi. Ntekereza ko aruko yarashatse kwibutsa Israel yuko iri kwica abasivili muri Palestine. Reka nkomereze kuri ano makuru ashingiye kuri football, aho perezida wa FIFA Gianni Infantino yavuze ko Iran izitabira igikombe cy'isi nyuma yuko hari ugushidikanya ku bigendanye n'uko ikipe izajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho imikino myinshi yo mu itsinda ryayo iteganyijwe kubera. Ni mu gihe mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatatu, Donald Trump yari yavuze ko bitari bikwiye ko Iran yitabira ku mpamvu z'umutekano n'ubuzima bwabo.
ni mu gihe kandi Iran yari yasabye ko imikino yayo yakwimurirwa mu gihugu cya Mexique. Mu cyumweru gishize Minisiteri ya Siporo ya Iran yarabujije amakipe yabo kujya mu bihugu bifata nk'ibyangana cyangwa bifitanye umubano mubi nayo, nubwo itegeko ritigeze rivuga igikombe cy'isi mu buryo butaziguye. Nsoza aya makuru, reka nkubwire ko ari urugendo rwa Emir wa Qatar yagiriye urugendo muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu guhura n'uwitwa Mohammed bin Zayed Al Nahyan, aho baganiriye ku bibazo by'umutekano. Mbere na mbere kamanze nkubwire ko bino ari ibihugu bibiri byombi bisa nkaho bitari ku ruhande rumwe muri kino kibazo. Qatar isa nkaho yegamiye ku ruhande rwa Iran, bikanatangazwa ko yamaze kugira ibyiganira na Iran bishingiye ku kwitandukanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu zo zikomeje gukomeza umutsi no kunamba kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umubano bafitanye. Nkuko Al Jazeera bivuga rero, Emir wa Qatar Tamim bin Hamad Al Thani hamwe na Perezida wa Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu Mohammed bin Zayed Al Nahyan baganiriye ku bibazo by'umutekano n'iterambere mu karere ndetse n'ingaruka zabyo. Ikinyamakuru kiti baganiriye kandi ku gushimangira ubufatanye hagati y'ibihugu byabo hagamijwe kongera umutekano no gushaka inzira zo kugabanya umwuka mubi, de-escalation, mu ruzinduko Emir wa Qatar yagiriye i Abu Dhabi nkuko yabivuze ku rubuga rwa Twitter. Reka tugereze ko hari cyavamo, ariko nanone muri zino nzinduko diplomatique ntekereza ko uwagiye cyangwa se uwasuye aba ari ufite byinshi byo kubwira n'ibyo yifuza ko yasuye. Ariko uko turabona amakuru ashingiye kuri no ruzinduko turagenda tuyabagezaho. Wakoze cyane kurikira kino kiganiro, na Richard tubyita mukunde y'NJT Info. Niba utarakanze subscribe ubikore, nawe wayikanze uzajye udusura urebe n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tukugezaho.